Akashvani Imphal Ksh.Chitrabhanu na pau pazari ahan badamaru eba pau. Mori sehar ngasi nomai kamna bagi thodokta security personnel manga sokle. Mukhyamantri Nongthombam Biren Singh hairi Mori gi thodok aduda lahlauba sing aduna apaba makal gi kuzuklai sing siznare haiba khangba ngamle. Imphal East amasung Imphal West zilla da hayang ayu pung manga dagi numidang pung tara fawbro curfew komthokani. Pradhan Mantri na Tamil Nadu gi Tiruchirappalli da lupa koti lising kun hena Trangna pakat patongan tongan bachako thorangi project khare gina jatra hun khre khare na changa khre amasung Pradhan Mantri Narendra Modi na namo F ki khutang da Janman survey da saruk ya bina na balai ba asigi miyam da appeal tawri Tengnopol zilla gi Mori sehar gi tongan ba mafam singdang si ayu kulai pai ba kuki lalau bani tingna ba singna state amasung central security force singda numai kapsul lakpadagi Manipur police commando mari amasung BSF ki jawan amasokle asokpa personal sing adunga si ayu helicopter na Imphal da purkina Rims hospital amadi ate hospital singda layengli makogi pibum kudong tinga oidre hairi ekogi Mori pangmin hai Mori sehar gi manung chanba kanan veng Chapang Pai amasung S Molzana singba mafam singda Manipur Police Commando BSF amasung Security Force ki akpun bakangbu amana ROP chatlingai da kukila lobani chingnaba singna ambush torakhe ambush torokpa atuda RPZ local med vom yauna apaba makhal gi nomai sinaduna maikai khangdana combined security force singda kapsil lakhe combined security force na sukut handuna akan bambong da khut thoknakhi thokdok thopam sing yauna tongan ba chingna ba mafam singda combined security na thibhumbagi thabak makhata na chathari Mukhyamantri Nongthombam Biren Singh hairi Mori gi thodok aduda lalobu sing aduna apaba makhal gi khulai sinare haiba khangba ngamle masiga lunana lalobu sing gi thong aduda yumlo nari balaibak tegi myoi kharasu generam bayai hairi Imphal ke Rims da layang liba asok pasing yingsiladuna Mukhyamantri hai thokdok asigi matangda Kendra Sarkar ka pau phangnaduna mara leiba sing chap chai ba charak pinabagi damak henba forcing thajinduna thibuhumbagi thabak chathari Mori da hokiba numit kharen ki mamangda khulai matik chana paiba ain yadaba myoi sing asina chatharakiba lan asi thengnanabagi damak sarkana mathau taba henba security force sing thazili Hiramasi ki matang da Manipur Sarkar ge makaidigi Kendra gi Griha Mantri ka pau phangnaduna mathau taba security ki thabak sing lakhwatli Mukhyamantri na hai terrorists in the Naribasi, sophisticated weapons in the Habasi Even we have seen some of the videos leaked from the militants terrorist group to go where government, where with the central forces and the SS forces. And now search operation and a bombing operation is widely going on. Reinforcement has been sent and we are having some doubt of involvement of foreign mercenary from the Myanmar side, and it is our commitment to the people of the state and the people of the India. We will not succumb to this kind of threat and aggressor. We will take necessary possible measures to counter such terrorists. Nakal amarumda Mukhyamantri nangarang thokiba lilong ki thokdokta aso apan nangbadagi Rajmedi city da laikanaduna lairiba singi phibam su yengsin khongchat atuda Mukhyamantri Nongthombam Biren hai ain bumiyam na khutta paiduna thabak tobiganu karigumba nungaitaba pendaba lairiba su police natragana marilenaba singda pau pibiu hauzik oriba Manipur gi luraba tanja asida ekhoi masel vavtana leminana bahonasi Housing Mapandiki Pirak Pasafuna Rise Sibutugaina Bohonariba Sigi Mayokta Sarkar Asina Chapchana Tenanaba same sari. Madagascar Aina Tinkraba Lalu Revolutionary People Front RPF na RFK Makedi Ngarang Lilong to Tokiba Todo to the Mukra Lekidaba Amadi Asho Open Nankiba to that Nuaitaba Pundorakli. Loop asna thadorokpa cherol amana hai RPF na ingisi machama pamba fudani pangi July 3 te sem ki special task force na lamdam asida mayai ka ba chinja lalon ba sing tingduna lakhi masiga saruk amu ena ngarang nimidang pung nipal mukta ba matamda party na mamang da warning tokraba lilong chingjau da leiba MD Hashan Phaba lakpa matamda mapam adugi miyoi singna kulai sing munana ba honarakhi masiga luna na miyam ge maike degi nomai kapsul lakpa degi isa ngaktuk janana ba nomai kaptuna chentorakhi Chirol du namakata na hai Hassan Fab ki thogdo asida lekidraba amasung asok apan yaukiba singi damakta RPF na thamo shok na nuai taba phungdorakle
लोनना थौदोक असी करमना थोखिबनो हाइबदु RPF के माइकैदिगिसु एनक्वायरी अमा तौगनी हाइरि लिलोंग नंगरंग थोखिबा थौदोक अदुगा मरी लेनेना माइकै कियारिगी तोंगा तोंगा बलुपसिंग अमदि मियामना शांतिगी पाउजल तौरकले बिष्णुपुर जिला लेबा यूथ फॉर सोशल एक्शन बिष्णुपुर के माइकैदिगी लिलोंगी थौदोक असी अकन ममोंग कंडेम तौबुगा लोनना मियामना वखल फाथदुना नुंसी चानना लेमिनेसी हाइरि थौदोक असी के मतंग यूनाइटेड एनजीओस मिशन मणिपुर के माइकैदिगिसु असिगुंबा थौदोकसिंग थोगलिबसिंग अथुबदा मरी लेनबसिंगना थिगतुना एक्शन लखोपिनबा सरकार अमसुंग मरी लेनबसिंगी पुनिंगसिंग सेलकली लमयानबा इरा वॉर मेमोरियल इंटीग्रेटेड ट्रस्ट नसु थौदोक असी अकनबा मोंगदा यानिंगदबा फुंगदोरकली थौंग असी हंगाम थाबी यूथ क्लब की माइकैदिगिसु यानिंगदबा फुंगदोरकली ताबिरबा पावसी आकाशवाणी इम्फाल दगिनी इम्फाल इस अमसुंग इम्फाल वेस्ट जिला दा हयें अयुक पुंग 5 दगी नुमिदांग पुंग 10 फावबा कर्फ्यू कोमथोकनी अदुगा कक्चिंग जिला दना अयुक की पुंग 5 दगी नुंगथुल पुंग 5 फावबा थौबाल जिला दना अयुक पुंग 5 दगी नुमिदांग पुंग 10 फावबा अमसुंग बिष्णुपुर जिला दना अयुक पुंग 5 दगी नुमिदांग पुंग 9 फावबा कर्फ्यू कोमथोकनी अमरोम दंगरांग नुमिदांग दगी राज्य असिगी तंपाकी जिला मरीदा थमकिबा पब्लिक कर्फ्यू न मरम ओइदुना जिला सिंह असिगी महौसागी पुंसिदा अकाइबा पीखी इम्फाल अमसुंग तंपाकी जिला खरगी मरुएबा कैथल सिंह थोंग हांगनखिदे लंबीदा गाड़ी चेनबकी चांग नेमखी पैसेंजर पुबा गाड़ी सिंह याउना लालोलिटी की गाड़ी सिंह चेनखिद्रे मणिपुर लेरिबा तोंगान तोंगाबा वखल मानाबा राष्ट्रीय दल तरागी एग्जीक्यूटिव कमिटी की मिफम मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमिटी MPCC की प्रेसिडेंट Kh.Geetchandra सभापति ओदिना इम्फाल की बीटी रोड लेबा कांग्रेस भवन दंगसी पांगथोखरे मिफम अदु नंगरंग चेही हौब निमित्ता लिलोंग चिंगजाउ दा मियोय मरी सिकिबा अदुगी मफम दा मिनिट अनि तुमिना लेपना अवाबा फोंदोखी राष्ट्रीय दल तरागी मिफम अदुना मणिपुर सरकार ना हौजिक ओरिबा राज्य असिगी फिबम असिदा शांति रक्षा की फिबम फगननबा पैखत याबा थबक थोरम सिंह पैखननबा तक्षिनबा अमदी राज्य असिदा तंगदु लेताबा फिबम पुरंगनबा होनगदबनी हाइबा वाफम याउना तोंगान तोंगानबा वारे मरी लौखी असम राइफल्स ना ऑपरेशन सावाफना प्रोजेक्ट की मखादा कांगपोकपी जिला की बेजांग विलेज चर्च अमसुंग नोने जिला की गाइजिलोंग कैथोलिक चर्च अमसुंग तेंकोंगजांग कम्युनिटी हॉल द फेंसिंग यंथोखरे थोरमसी असम राइफल्स ना चतरकपा कम्युनिटी डेवलपमेंट इनिशिएटिव के सरुक अमु ओइना पाखतपनी लमदमसी की संगनारबी आईबी लायोख्रबी कुमारी तेखेलंबम थोइबी की चामसुना मरीशुब मपोकुमन थोरम पांगथोखरे थोरम अदु लेकोल लेमरल खोरजेकोल इम्फाल सिंदना वांखै मोरांग पुरल लेखाई दे लेबा लुप असिगी मयाई संगलेंदा पांगथोखिबनी सीनियर वुमेन्स की नोंग मसानी क्रिकेट ट्रॉफी था असिगी मरीदेगी सानबा होरगनी ट्रॉफी असी BCCI की मियंग मखादा पुदुजरीना युंबु ओजुना पांगथोकदबनी ट्रॉफी असिदा मणिपुर की नुपी टीम सु सरुक यागनी मणिपुर नुपी टीम असिगी टीम कैप्टन ना थोकचोम लोइदांगतोना ओइगनी अदुगा वाइस कैप्टन ना थौनावजम मोनिकाना ओइगनी टीम असिदा पुन्ना सानरोय तरा मंगाना सरुक यागनी कुनसुबा वेटरन क्रिकेट टूर्नामेंट की ngasi sanaganda कुनगनी थुई सुबा लीग मैच थोखरे मणिपुर वेटरन क्रिकेट एसोसिएशन की मियंग मखादा लंगथाबाम पब्लिक ग्राउंड दा UCC उरिपो ब्लू क्लब अमसुंग मॉडल क्लब चिंगा मखा अनीना ngasi sanagani हाइना तोरंबा लीग मैच अदु मणिपुर की ओरिबा फिबम असिदा सरकार ना मतम कक्तना कर्फ्यू लॉकथोखिबदगी येथोखिबनी हुंपुतरिश सुबा नेशनल स्कूल गेम्स टूर्नामेंट था असिगी अहुमदगी मापन फावबा लेबा असिगी कोनुंग दिल्ली दा पांगथोकलगनी स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की मिगन मखादा पांगथोकदोरिबा टूर्नामेंट असिदा अंडर 14 17 अमसुंग 19 बॉयज एंड गर्ल्स की स्विमिंग अमसुंग डाइविंग अंडर 14 बॉयज अमसुंग गर्ल्स की बैडमिंटन अंडर 14 अमसुंग 17 की बॉयज एंड गर्ल्स की नेटबॉल लोनना अंडर 17 गर्ल्स की बॉक्सिंग मसाना सिंह दा अथोय हेन तानगनी आकाशवाणी इम्फाल की पाव कांगमुना पोतोपो थोरम मिकअप थोगलसी निपान सुबा तांगकता लाइचुरबा नुपी अमसुंग ट्रांसजेंडर सिंबु लायंग बाहाइबा थोरम अमा हयंग अयुपुंग तेरेता आकाशवाणी इम्फाल द संदोकनी थोरम असि यूट्यूब चैनल आकाशवाणी इम्फाल दसु लाइव स्ट्रीमिंग तौगनी आकाशवाणी इम्फाल की पाव ताबिरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु की तिरुचिरापल्ली दा लुपा कोटी लिसिंग कुन है चंगना पाखत तोंगान तोंगान बच्चा थरंगी प्रोजेक्ट खरेगी न जत्रा हुनख्रे खरे न संगाख्रे प्रोजेक्ट सिंग असि मनुंग द एविएशन रेल लंबी थाव अमसुंग गैस शिपिंग अमसुंग हायर एजुकेशन की सेक्टर सिंग यावरी लुपा कोटी लिसिंग अमा चाम है न चंगना पाखत तिरुचिरापल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट की अनोबा टर्मिनल बिल्डिंग सु प्रधानमंत्री नंगसी संगाखी थरमतु द वांगांग बदा प्रधानमंत्री हाई प्रोजेक्ट सिंग असिना राज्य असिगी सेल तुम यावना अते हिरम कयादा मांगजल थाबा ngamlagani मांगना हाई अनोबा प्रोजेक्ट सिंग असिना चाथोक ससिन द हेन खुदोंग चाहलगनी अमदी राज्य असिगी नहाली सिंग कयादा थबक पीबा ngamlagani मदुगी ममांगदा प्रधानमंत्री ना
Tiruchirappalli da leba Bharatiya Darshan University gi 39 suba convocation de su saruk yaki convocation adu da saruk yaraduna Pradhan Mantri hai Varanasi tungi lamda anover record ama thambang ngamle mangna hai hauki bachi hitara asida leba asigi airport humbudra mari digi cham yankai de hingatle Pradhan Mantri na hayang Lakshadweep ki Kavariada lupa koti lising ama chama yankai changna paikakadaba project khara miyam da khusinagani kharagina jatra hungani project sing asigi manungda telecommunication thangnaba ising solar power amadi haksel laching basing yauri Pradhan Mantri Narendra Modi na namo efi khutang da janman survey da saruk yabina na baleba asigi miyam da appeal tawri hauki bachi hitara asida leba asida sarkar na mai pangna pangtho ki bathapak thorum singi matang da mokoi gi eba mot sing phongdo pirak na pasu hairi social media da thagat pa post amada Pradhan Mantri na #janman survey sina duna mokoi gi eba feedback sing haktheng na mangon da thabirak na pasu Pradhan Mantri na hairi survey asi leba asida paikali bacha ko thorang singi matang da miyang gi eba wakalon phongdo na bagi platform amani BJP के प्रेसिडेंट JP Nadda na hai sarkar na paikaliba tongan ba scheme sing amadi makhoi makhoi gi kendra sing da paikaliba chakwa thorang sing amadi MP sing na paikaliba thabok thorum sing gi matang da miyam na makhoi gi oiba mot sing phongdor pa yagani English ngani kulhom degi December da apun ba goods and services tax revenue oina lupa koti lakh ama lising humpumari chani parmarfu gani thoi khongat ki masi English ngani koni thoi gi December tha da oki ba chang adu degi chada 10.8 helabani Sale to Mantralo na thadok pachero amana hai apun ba GST gi revenue asigi manung da central goods and services tax kina lupa koti lising kuntra chambi nipu humdoini state goods and services tax kina lupa koti lising kuntra tere chama pan kuntra manga oiki amasung integrated goods and services tax kina lupa koti lising marfu mari chani yankhai manga ni Lebas de electoral bond singa si digi yon ba hokre masi tha asigi tana mathoi fawba SBI gi authorized oraba brands kuma panda fangani authorized oraba brands sing adugi manungda Delhi Haryana Punjab Himachal Pradesh Jammu Kashmir Uttarakhand Gujarat Madhya Pradesh Rajasthan Maharashtra Uttar Pradesh Orissa Bihar amasung nungchu Bengal yauri sel to mantralo gi chero amana hai bon yon bagi kuntra suba tank asida SBI de electoral bond sing yon bagi ayab piri Department of Telecommunication ki Telecommunication Engineering Center na Simplified Certification Scheme SCS ki makhada hen ba polong contract re council lagani masingarang digi chana ba hokre masina certificate sing lobada chayol ni pan changlam ba adu chayol ani da han bangamle amasung karba to bode hen lai tho lagani patok sing adu gi manung da media gateway IT security equipment IT terminal optical fiber na ching basing yauri Punjab Haryana Uttar Pradesh awang thangba Rajasthan lakleba numini asita ka hen ingani hari Med Department High Himachal Pradesh Madhya Pradesh Bihar West Bengal amasung Jharkhand kungna lechil thagani Punjab Haryana Chandigarh Uttar Pradesh amasung awang thangba Rajasthan ingbigi chang Celsius degree 3.8 phaw oigani hari Maya thangba Japan ngarang Richter scale da 3.3 yongna hakiba yuhar da sikiba migi masing nipan sukre yuhar hakraba matung da tsunami thorok pa yai haina jingnaba leibadegi miyami kupna homsingna leinari Japan ke Pradhan Mantri Fumio Kisidan hai yuhar asina sohlaba mafam sing da sarkar na self defense troops sing thaduna mi kanba amasung tembang pibiki tabak chathari Hozik aroiba da maru eba pa omukhana More Saturday ngasi nomai kamna begi thodok da security personnel manga sokle Mukhyamantri Nongthom Biren Singh na hairi more gi thodok aduda la lobasing aduna apaba makal gi kulai siznare haiba khangba ngamle Imphal is amasung Imphal West la da hayang ayu pung manga digi numidang pung tara fawba curfew komthokani Pradhan Mantri na Tamil Nadu gi Tiruchirappalli da lupa koti lising kun hena changna paket pa tongan ba chakot thoragi project kharagina jatra hun khre na changa khre amasung Pradhan Mantri Narendra Modi na namo F ki khutang da janman survey da saru ya bina na balai ba sig miyam da apil tawri Paulo Zari